actually World Malaria Day is on 25th of April every year. But फाल्या शेनवार आमच्या लोकांनी येवंक जाय म्हणून आमी तो आज दवरला. So 24th आज दवर. But actually the World Malaria Day is on 25th of April. So every year आमकां थीम आसता. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया दिता. सो ड्रिवन टू एंड ह्या वर्साचो थीम म्हणजे ड्रिवन टू एंड मलेरिया. नाव वी कॅन, नाव वी मस्ट. सो आतां कितें जाला, वी आर ऑल द स्टेट्स आर गोईंग फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, स्पेशली गोवा फॉर दॅट मॅटर. गोवा इज एक्सपेक्टेड, गोवा डजंट हॅव इंडिजिनस केसीस फ्रॉम 2022 onward, indigenous local cases, no deaths from 2018. So Goa has qualified for elimination. आता गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान आणि एक हे दिला कॅटेगरायझेशन म्हणजे सब नॅशनल मलेरिया एलिमिनेशन. आता व्हडल्या डिस्ट्रिक्टान खूब, व्हडल्या स्टेटान खूब डिस्ट्रिक्ट आसा आनी वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वर्क्स व्हेरी हार्ड टू कंट्रोल, ब्रिंग डावन एंड इंडिजिनस केसीस. तर आनी मग ताका मोटिवेट करपाक सो गोवा हांवें ड्रोशियर सबमीट केल्लो सावथ गोवा खातीर सब नॅशनल मलेरिया एलिमिनेशना खातीर. एंड दीस मंथ ओन्ली, दीस वीक ओन्ली, 20 ते 22 तारखेक आमकां WHO लोक आयिल्ले, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे लोक आयिल्ले आनी फंडींग एजन्सीचे लोक आयिल्ले टू चॅक the brochure which I have submitted really is what I have submitted. So they went in the field, thoroughly validation. They went to the centers, they checked out data from 2017 onwards. The data आशिल्लो आमचे कडेन सारको. तशेंच आमचे ते फार्मासीनी गेले, लोकल डॉक्टरा कडेन गेले, हेल्थ सेंटर. सो एट द एंड ऑफ ऑल दीस एक्सरसाइज they came to conclusion that was very encouraging for us, that Goa is really having all the documentation. People are working really hard. There are a lot of screening. What I have said in the brochure is really there. Screening is happening. आमचे अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रिटमेंटूय जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिटमेंट जाता. And anti-larval, आमचे health, Goa Public Health Act is very strong, which is the only state which is having this Public Health Act, where it is mandatorily screened. Every worker has to be screened. In addition to that, I'm proactive screening खूप करता. रोकडा वर्कर्स मेळटा ते करता, मायग्रंट सेटलमेंट एरिया ते करतात, रेंटेड पॉप्युलेशन, सो खूप स्क्रीनिंग करता. सो मेन स्ट्रॅटेजी ऑफ गोवा इज स्क्रीनिंग, एंड विच वी आर रियली डुईंग, एंड इट वॉज एप्रिशिएटेड बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. एंड आय वूड लायक टू से प्राउडली दॅट I have been told by Director of National Vector-Borne Disease Control Program, Delhi, to send me the Goa's best practices, which has been leading to malaria elimination, and this will be given to Honorable Prime Minister in Man Ki Baat. So I don't know when it will be telecasted, but then it is gone there. So Goa is appreciated in the not only in the state as well as in the country also. So now we are just waiting. Actually, we are just waiting for announcement of the award for sub-national malaria elimination. आणि खुबशे आमी गोंयान इनोवेशन करता. डॉट्स फॉर एक्झाम्पल, डॉट्स तुमी आयकला आसतना TB खातीर करता. बट डॉट्स आय स्टार्टेड फॉर फॅल्सिपॅरम केसीस आसता त्यो केन्ना केन्ना वखद सारकें घेना, दे गो इन टू कॉम्प्लिकेशन एंड देर इज मोर चान्सीस ऑफ डेथ. सो आतां डॉट्सान कितें करता, आमचो वर्कर ताज्या खणेन वचून ताजे समोर गुळयो घेवंक लायता, सो दॅट we know that the patient has taken tablets and that there won't be any complications. Also for every case we are doing 7-day follow-up, 14-day follow-up, जे कळपाक मनशान त्या पेशंटान वखद घेतला काय ना, घेवना जाल्यार ताजे पॅरासायट आमकां ब्लडान दिसतलें. Also we are doing a lot of screening as I've said before, आणि क्रॉस बॉर्डर नोटिफिकेशन. एवरी केस आमी ज्यो इम्पोर्टेड केसीस जाता, आमच्या तुमकां गोंयान खबर आसता कितले इन्फ्लक्स आसा, सो लॉट ऑफ इन्फ्लक्स and we cannot close the borders because not like COVID, we cannot do that. So in order that there is no local transmission, we screen people, and imported cases मेळ्यो की आमी त्या स्टेटीक कळयता. सो ते स्टेट थंय एक्शन घेवंक जाय, आनी सो दॅट द नेक्स्ट बॅच which comes to Goa for any activity gets treated or action is taken in their state. सो चडशे केसीस अर्बन एरियेक मेळटा की रुरल एरियेक मेळटा? ना अशें कांय ना. आमचे आतां अर्बन आनी रुरल म्हणून गोंयान कांय हुरूकूच ना. सो लायक आय हॅड शोन, वी हॅव सम हाय रिस्क एरियाज. लायक इन सावथ गोवा वी हॅव जस्ट 3 हाय रिस्क एरिया. नाव इट हॅज कम टू 2 हाय रिस्क एरिया, मीन इज कोर्तालीम एंड मडगांव. वेर द हाय रिस्क एरियाज खंय जातात, जेन्ना थंय खंय हे मेगा प्रोजेक्ट्स आयल्या, हे more construction activities, where the influx is concentrated, whether during trawlers, during this fishing season will start, the people will come from there. So wherever there is concentration of laborers from outside the state, those are our high risk areas. And each health center
has identified such high risk areas and they give focus action in these high risk areas. म्हणजे थंय वचून त्या लोकांक स्क्रीन करप, थंय ब्रिडींग आसा काय ना पळप, जर ते आसा वर्कर पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. खुबशे आमकां गोंयांत मेळटा जे असिम्टोमॅटीक, म्हणजे तांकां सिम्टम्सूच ना, दे आर सो हाय, दे कम फ्रॉम सो हायली एंडेमिक स्टेट्स. सो तांचे आतां हांगा ते दे डू नॉट शो द सिम्टम्स मलेरिया. पण अशे जे पेशंट जर आमच्या अशें फिरत विथावट एनी ट्रिटमेंट, देन जर मच्छर ताका चाबून दुसऱ्याक चाबत जाल्यार आमकां लोकल ट्रान्समिशन जावं शकता. सो दॅट्स वाय वी आर स्क्रिनींग दॅम एंड वी आर गेटींग सच असिम्टोमॅटीक पेशंट्स वीच आमी मेळटकच आमकां ते ट्रीट करता, फॉलोअप करता, सगळें करता, सो दॅट देर इज नो लोकल ट्रान्समिशन. ऑल्सो वॉट वी आर डुईंग वन मोर थिंग इज कन्स्ट्रक्शनां जाता ताचे कुशीक आमचे लोकल आसता, स्पील ओवर एरियाज म्हणटा, because now we are doing maximum at a construction because of Goa Public Health Act, which is unique for Goa. Mandatory screening of workers, anti-larval measures to be taken by the contractor, or punitive action is there. Health card दिता, health card ना तांचे कडेन जाल्यार आमी ताका 10,000 फायन घालता प्रत्येक पेशंटाक, प्रत्येक लेबरा फाटल्यान. बट वॉट अबाउट द स्पील ओवर एरियाज? सो ते जर पॅरासायट थंय आसा किंवा ब्रिडींग आसा जाल्यार वी वील गेट लोकल ट्रान्समिशन. नाव आवर मोर एम इज टू एवॉयड लोकल ट्रान्समिशन ऑर लोकल केसीस. सो आमी स्पील ओवर एरियान वचून स्क्रिनींग करता, थंय ब्रिडींग आसा जाल्यार पळयता. सो वेन एवर वी आर गोईंग टू द कन्स्ट्रक्शन सायट, वी आर ऑल्सो फोकसींग ऑन द स्पील ओवर एरियाज, बिकॉज दोज आर द एरियाज वीच वी नीड टू प्रोटेक्ट. प्लस आमी मदीं तांकां LLIs दिताले, लॉंग लास्टींग इन्सेक्टिसायड ट्रिटेड नॅट्स टू द लेबरर्स. ते आमकां गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यान मेळटालें. आतां हांवें अगेन पुट इन अ प्रपोजल फॉर मोर नॅट्स. हे आमी वर्कर्सांक स्पेशली एट द कन्स्ट्रक्शन सायड, मायग्रंट सेटलमेंट एरिया थंय दिताले. एक्चुअली देर वॉज सम बॅकलॅश बाय द लोकल्स दॅट तुमी तांचेर चड फोकस करता, आमकां नॅट्स कित्याक दिना, तांकांच कित्याक नॅट्स दिता. बट देन दॅट्स वाय आमचे IEC म्हणजे अवेरनेस जाता, कित्याक जर आमी आमच्या लोकांक तांचे कडेन प्रोटेक्ट केले जाल्यार आमचे लोक सेफ उरता. So that is the reason behind giving the nets only to the laborers for the migrant settlement areas. A lot of things are being done, screening, anti-larval activity, cases zale ki fogging karap, magir he treatment, follow up of treatment. So many things are being done, and all these things were checked by these who had come, no, those people, WHO, Government of India. They were very happy with whatever I had written in that brochure. Everything was there in the field. They could see data from 2017 onwards. And now I don't know whether I've said now, Government of India, Director of Vector-borne disease, Government of India has asked me to submit a draft for best practices of Goa towards malaria elimination. So the Goa is recognized now, and this will be submitted to Honorable Prime Minister in his Mann Ki Baat. So I don't know when it has been telecasted, but it is coming, and I've already given this information to government. ज्या कन्स्ट्रक्शन सायटीर मलेरियाचो इन्फ्लक्स चड आसा त्या तुमी नोटिसी बीन धाडटा तेंकां? कितल्यो धाडल्या तुमी अशी नोटिसी? कन्स्ट्रक्शन ज्या कन्स्ट्रक्शन सायटांचेर मलेरियाचो दराचो इन्फ्लक्स चड आसता त्या कन्स्ट्रक्शन सायटीच्या ओनराक तुमी नोटिसी धाडटा मागीर? इट इज इन दॅर NOC ओनली दॅट कोण जितले लोक थंय आसा हाजेर construction sites, it is mandatory, everybody knows, and it is given in the NOC that it's mandatory that they get screened. And if we find, आमचे supervision असता, तर we find some worker and they are issued a health card, check करता, blood check करता, negative असता तर health card दिता. This health card is valid for 3 months. आता जेन्ना आमचे supervision जाता तर आमकां we find some people without health card, we can find them. The fine has been enhanced from 1,000 to 10,000, and we do collect fines. We impose fine, and we are also collecting fines from the construction contractors. So कितलो फायन तुम्ही कलेक्ट आता offhand I will not be able to do quite a lot. नेक्स्ट मंथच्यान रेनी सीजन स्टार्ट जावपाचें, मस्किटो ब्रिडींग वाडटा, ताजेर तुमकां कितें मॅसेज आसतलो पब्लिकाक? हय, ब्रिडींग आतां जावं शकता. मेनली नाव कन्स्ट्रक्शन सायट वी आर टेकिंग केअर ऑफ बाय द गोवा पब्लीक हेल्थ एप. एंटी-लार्वल मेजर्स घेता, आमचे वर्कर वचून थंय चॅक करतात काय ना. प्रत्येक कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर पंप आसूंक जाय, केमिकल आसूंक जाय, आनी मनीस डेजिग्नेट केल्लो जाय जो एंटी-लार्वल करतलो आनी आमचो मनीस सुपरवायज करतलो. सो द कन्स्ट्रक्शन सायट्स आर बींग टेकन केअर ऑफ. What this request to the locals is, whenever they are renting their houses
for the people who are coming from out. Kindly let our health worker know. ते येऊन ताका स्क्रीन करतले. भिवपाच्या रेंटाक दिव नाका म्हणना आमी काय म्हणना. वी जस्ट वॉन्ट टू स्क्रीन देम बिकॉज तांच्या आंगान जर पॅरासायट आसा मस्किटो आसा जाल्यार आमच्या लोकलान जावं शकता. दॅट इज वन थिंग. ऑल्सो टू कीप सरावंडींग क्लीन, फ्री ऑफ वॉटर स्टॅग्नेशन. आतां जरी आमी पयलीं म्हणटाले दर चेंज इन द हॅबिटेट ऑफ द मस्किटोज ऑल्सो. पयलीं आमकां हाका कोण मस्किटो कॉजिंग एनॉफिलस रिक्वायर्स लॉट ऑफ वॉटर, big water collection and pure clean water, but now they are breeding even in small collection. So खंयचेच उदक जर तुमी दवरतात भरून तें धापून दवरूंक जाय. एअर टायट लीड घालूंक जाय. एअर टायट लीड ना जाल्यार कोपडो बांदूंक जाय सो दॅट द मस्किटो डजंट एंटर इनसायड to lay the eggs, because the life cycle of the mosquito about 7 to 8 days from egg to pupa is in the water. And उदक जर उगडें उरत जाल्यार ते मस्किटो एग घालूंक शकता. उदक उगडें उरना ताका जागो मेळचो ना. ऑल्सो यू क्लीन. आतां पावसा पयलीं तुमचें पोरसूं आसा, घर आसा, क्लीन करात. वेदर देर आर एनी टायर्स किंवा कट्ट्यो किंवा फुटक्यो बाटल्यो बालद्यो वॉट एवर वान खूब नग आसता आमी जें सांबाळून दवरतात काचीन. सो हें आसता हांडो कोणाचो भायर आसता तर कट्ट्यो दवरल्यो आसता. सो ऑल दीस थिंग कायंडली टेक केअर दॅट दे आर cleared off, so there is no receptacles for the water to collect and the breeding to happen. And breeding म्हणजे mosquito. So if there is no water collection, there will be no breeding, and no breeding means no mosquito, and no mosquito means no malaria or vector-borne disease. कितले केसीस आहात मलेरियाचे? As of now, locals, indigenous, zero indigenous cases, but imported we do get. But I am immediately, as soon as the imported cases we get, we immediately inform to that respective or concerned state program officer. So he takes the action. It doesn't come on our statistic. थँक्यू. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.